Halo, Dede cantik, apa kabar? Dede cantik, apa kabar? Dede, Dede cantik, apa kabar? Inilah kegiatan Dede cantik hari ini. Yuk kita ikuti, yuk. Junaon, Dek? Bersih-bersih. Aduh, pinter. Aduh, pinter. Dede kamana deh ayeuna, Dek? Dek. Ari uu kumaha uu, Dek? Ari uu kumaha, Dek? Halo, sombong. Ini somse. Halo, Ari uu kumaha uu? Aduh. Sombong sekali tuh. Kemana tah? Kemana tah ngingkig? Aduh. Naon deui tah? Halo, Dede. Aduh. Dek. Dikumahakeun, Dek? Ayo kumaha uu? Ayo kumaha uu, hei? Ari Abah? Abah. Ai cantik? Waduh. Ari Lada? Aduh. Ai nyanyi? Waduh. Ai nangis? Nah sami. Badi kumahakeun, Dek, etana, Dek? Halo. Dede sedang mengurus tanaman. Aduh, nih anun-anun gitu atuh ning anun-anun atuh ning. Oh. Aduh. Dek, Ari kumaha, Dek? Ai Abah? Abah. Ai Mimi? Mama angkatnya. Ai nyanyi kumaha nyanyi? Ari Lada? Pinter. Ai cantik? Ai enak? Enak kumaha enak? Enak atuh, Dek. Waduh. Ai nuhun? Nuhun kumaha nun? Kumaha? Nuhun, Dek. Nuhun kumaha nuhun? Ai berdoa? Berdoa kumaha berdoa? Cantik.
Pada naon cenah tetehnya, aduh. Pada naon si cantik teteh, aduh. Cake. Siuk lagi. Buang lagi.